Idemo u Dubrovnik, idemo u grad. Dobrodošli u ovaj video, ja sam Dina. Što se ovdje događa? Ne znam ni ja. Ovo ti je plan. Ti si sve napravila. Normalno. Ti sam se predobro. karta, Čekaj, mislim, stani, ovo je... Imaš li trebam platice za ovo? Idemo gumene bombone. Došli smo do Hvara. Baš se ti lijepi na Baš su mi lijepi nokti, ej, hello. Teja Tadić na Ja Instagramu. Tadić, mislim, molim vas. Čekaj, prljavica, to nije ona. Znači, završeni su. Stigli smo u Dubrovnik. Idemo kupiti pancerote. Kalzone. Pancerote. Madana, koliko si dana došla? Moja outfit. Znači, ja bi drago sam ponila ovoliki kuper. A tu smo ti ja i Dida uvijek igrali šah. Pogodi koliko sam puta pobijedila. Nula. Da. Preslatko. Jel' tako? Mata radi pancerota test jer ona ne vjeruje da je pancerota dobra. Dobra. To su ova kalzone. To je pancerota. Sviđa ti se. Jesam ti rekla. Jel kalcone ili ti je bolja? Ne, ja ne znam kalzone. Ja sam da ga ne volim. Bila smo u Spizi. Ja? Sad idemo do grada. Ovo nije potreba, ali Dina ima osjetljiv stomak. Kakvi su utisci? Znači ne mogu. Moram, će mi neko ovo kupi, molim vas. Please. Ja ima neko toliko para. Razgledavamo ko prave turistkinje. Baš je lijepo. Dubrovnik je fantazija. Fantazija. Nama prestrašno spava. Znači nije dobro kako nam se Zato da nam se neko spava. Izgleda kao drogašica, znači nije dobro. Mogu updateat za turiste. Čekaj, sad prolazimo kroz stradu. Ljudi nema. Da. Ako nas ko hoće gledat na live cam Dubrovnik, može se sad uključiti. Ne da je pronašla mac. Eto, iskoristila si ih za sliku, nisi niti vode dala. Nisam nego su gladni, viš da reagira, viš da reagiraju na kekse. Sjeli smo s energetskim pićima, tako da očekujemo živjeti u roku pola sata. To je to. Ma. Vjerujem da neće baš sad pasti. Prelijepo. Ja. Danas je prvi puni dan u Dubrovniku. Ja. Idemo u Trsteno. Kupujemo kartu za Francusku tjedan dana. Dobrodošli u Arboterum. Ne Arboterum, Arboretrum. Dobrodošli u Arboretum. Ja i moja mača jedemo sendviče. Mi se ponašamo kao smo na ekskurziji. Ja imam samo 6 sendviča. Ja znam da će biti malo. Ali vidi ga. Pogledaj ovo. Šta je bilo? Puka je. Vidi. Tripod. Možda se može zaviti. Malo treba kad zavita toga da se ovo zavita. Ne moram na svakom vlogu ispadati čangrizava, please. Nisam takva osoba. Došli smo kod fontane. Ja sam bosa, ali me žuljaju cipele. Jednom prije tamo. Ja živim u fantaziji. Idemo vidit fontanu. Nosit naše lađe, Svi originali i sve glavane. Ja sam promijenila outfit u nadi da ću uvatiti još jednu sliku. Sad gledam kad idete. Uvati Mateo, uvati je. Dina.
Se ti stvarno sakrila iza mene. Pa malo. Imamo gume bombone. Gledamo slike od danas. I čekamo bus koji dolazi za uru. I to najgore od svega, što uopće ne znamo li ga na dobro mjesto čeka. Presvukla smo se nazad. Ja ti ne znam TikTok napao, ja sam TikTok trendi. Ja ti još znam kad je bio onaj. Ajde, bring! My bestie and your bestie sit down by the fire. Hey now. I go. Ona nas na zidinama. Upele smo se za jedne skale. I sad smo se došli odmorit. Juju on the beat. Non stop. And the homeboy hit it. Ti znaš što pisao? Da. Da. Kako ide? Ali ne znam. Znači homeboy hit. Mora ide bočno klize. Ja, mislim ko još ide u štiklicama na zidine, ne znam. Ali Mata gura jer je glupa. Ne, mislim, ajde ja prođemo onako po nastavi ovako, ja izlazim na prvi izlaz. Ja uvijek jedem. Ja sam ih dobro uvijek zakenkala. Svaki vlog je ikad. Prija, kako si? Dobro sam. Ti. A. Čovjek baš stvara ugođe. Pržimo se na suncu. Baš je To sam mislim po in Francima koji su ko špageti. Usuvo. I sad meni torba visi na pola, morate nekako smiješno izgleda. Vi vidite šta ovo izgleda. Čak ja nisam turist. Ruka me boli. Evo ti Dina, preuzmi slobodno. Kolegice, preuzmite, molim vas. Aha, lijepa. Ja sam uzela u kornetu, ono u čašici, da se ona ne bi mačala. Na kraju sam sama mačala i sad biže od mene da ne bi nju mačala. Idemo na piće! Imamo večeru s pogledom na more. Vanjska svjetiljka ne radi, a interior designer je ovdje. Šta jedemo, Mate? Ramsteke. Kako se kaže? Ramstek. Ramstek. Znamo da niko ne može da vidite. Ali ramstek je časna riječ. Ti dobro? Ramstek je život. Taste test, ko da nismo ovo jeli jučer. Čekaj. Baš mi gadan ovaj umak. Šupa. Baš se i da nikad ne slušam tehno. Daj, možda ti možeš obojati. Ne, ja ću obaciti. Ne, nisam ga bacila hranu. Bazi pomre. Ne, neće se. Jaju. Jesi gleda?
Hello. Opet smo u gradu. Ja. Nismo se znali kako obući zbog vremena. Tako sam se ja obukla prelijepo kao inače. A ja, čekaj pridrži. Nisam ti pokazala. Ja izgledam kao knjižničarka, ja izgledam kao school girl, ja izgledam kao neki kinky fetiš. Fetiš. Bile smo na kavi s mojim rodicama koje ne žele biti u vlogu. Pitam zašto? Rekla se da ne želeš biti poznata. Ovaj dio nećeš staviti unutra. Baš sad lijepa. Stvarno jest? Evo izvoli. You can go. You can go. No, we're filming. Don't worry. Thank you. Ti ne znaš, hoda realno i tu vlogu ne kuže, a to je hodanje ovako i ja moram zaobilaziti dim. Naprijed malo nazad, malo sa strana se, evo tu me slike. Hoć. Vidi se, ne vidi ovaj letak, evo ovdje. Naš je cijeli izlet je slikavanje. Ajde slikaj me lijepo. Molim te. Aj. A lijepo me slika. A kad sam ja tebe ružno slikala? Slikaj me dok hoda, molim te. A, ja ću da ih snimiti isto. Dobro? Je, super. Baš ti dobro ide. Da, ne mogu to staviti na Instagram. Kad se ugasi glazba u WC-u, dok imaš koncert. Ja, možda imaš nemiran san, neću da. Ja profučko sam. Sve će biti u redu. Opusti se i uživaj u letu. Prio. No, večeru za 5. Šta danas jedemo? Danas jedemo žiljen povrće, kruh i mislim dosadnu, ali najbolju kad tortilju sa prletinanih pomfritom. Šta ti jedeš prije? Jedem burger, pomfrit. Na Stradunu smo. Jedemo, pijemo. Ko domaće smo. Mada da idemo. Idemo na tog lokru, baš se veselimo, kao i za sve. Doslovno. Zetski šot. Ja i mama Ačo obilazimo sve kao pravi turisti. Sad smo... Šta je ovo? Šta je ovo rekla sam? Na lokrumu ili Samos? Nemoj toga, nemoj ponašati, evo sramotićemo se. Da. Ne, je baš lipo na lokrumu sve. Idemo se slikat na tronu. Ma tak imam transparenti. Da, se ne vidi. Je neka princeza tamo. Jel? A što si ti mislila? Ćeš na noževa? Na mačevima si. Je, baš ti paše. Baš pališ neka zduja koja je bila na tronu. Sila si na tron kad se 10 dana po skalama Dubrovnika. Da se jeste. That's cool. Prekulje, da. Beži ti oni. A ne, znaš da, ti da ćeš me čuvati, ja ne mogu daleko od tebe. Ona nešto bili ne bili, ajde. Čaj ekipa, čaj ekipa. Mi smo se vratili, možemo malo bliže doći, ja se neće čuti. Aha. Mi smo se vratili s Lokruma.
Bila je brutalno, što su mene napali skoro svi tamo koji su Ko bili te pauni. napa? Bilo prestrašno, a bilo mi je super što ona Dina rekla kao Mate ako te napa. Iako prvi 20 puta rekla Mate neće te napali, nisi toliko bitna. A mi je rekla ako me napadnu da ćemo nabraniti i meni to je bilo predobro. Tako da okej, bilo je okej. To što ide u vlogu. A sada idemo jesti, ja sam gladna. Eto ga, update. Da ćete vidjeti u vlogu nije nijedan pao u napad, tako da ne znam što će Pa vidjeti. nismo mogli to snimati kad sam tada bila kao napašće će me. Dobro, sad idemo na piće. Da. Ja sam učela isto kao jučer. I nisam uopće moj majci spavala. Špurku java na van. Što si mi ja sad ostavila s njima? Zabavi malo, šta? Mirona, ide ti baš. Ajde, molim. A kameru? Baš ćemo ostaviti. Vi ne idete s nama. Čekaj, di vas gasim? Bye! Kako nam je običaj pokazivaš šta idemo za večeru, današnji dan nije ništa drugčiji, pogotovo zato jer je ovo možda zadnja poštena večera u Dubrovniku, za sad. Mate, ćeš ti prva, šta ti jedeš? Ja jedem picu, ali ovdje duguljasta. Jedem picu, jedem pomprit. Ja jedan burger, ma daj. Čekaj, ovo nešto mi fokusira, a baš ga masna. Baš ga govori. To su naši dubrovački prijatelji, nama preporučujem. Mata ima prijatelja u Dubrovniku. Ma nema prijatelje, ne preuživljam, nema prijatelje. Dobro, ne želim se fokusirati. I imam pomfrit koja je došla s burgerom kojeg nismo očekivali, ima ni pomfrit još sa strane. To je to! Bok! Mi imamo 20 godina i mi se isto sramimo. Idemo na stradu, idemo popiti kavu. Ja ću sok od jabuke. Ja ću sok od jabuke. To je to. Čekamo Uber. Danas idemo i čas, predaleko. tuga i depresija. Baš mi ide. Daj šlape, ček. Šta me zavodiš? Wow. Dead fit 101. Wow. A ti su rukice straga, ne važi ako nema rukice. Postoje dvije vrste ljudi, međutim ja i Mata smo različite vrste ljudi. Mata je vrsta ljudi koja se pakuje 5 sati prije. Prija nije mirna. Prija je na iglicama. Jer ja sam osoba koja se pakuje 15 minuti prije. That's the way I do it. Jer ona me mrzi. Ne mrzim te. Ne, samo me povremeno. Samo da Bruno hejtan. A možeš jedan pone naš ples ovdje. Pa... Stavite baš muziku. Aj, ja sam to upgrade. Bilo okej. Aj, čekaj, A čekaj, zašto ne mogu na svoje očale? Zato snimaš druge. Samo je baš ovo je javno. To su... Ali ja se uzmam prva danas. And let your homeboy hit it. Beat it, 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 beat it. This thing up, not stop. And let your homeboy hit it. Beat it, 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 beat it. Beat this thing up, not stop. And let your homeboy hit it. Beat it, 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 beat it. Not stop. And let your homeboy hit it. Beat it, beat it, beat it, beat it. Ja ne mogu se zakati na autobus. Beat this thing up, not stop. And let your homeboy hit it. Beat it, 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 beat it. Idemo, Mateo, ne može. Mateo, pokaži nervoz, pokaži anksioznost koju nosiš. Mnogo preanksiozna stvar. Kad ću na autobus. Kad su namislili. Ja kupi pancerata.
Jesi se načekala? Jesam. Kupila sam pancerote. Koliko? 4. Pa sam samo 2 uzela. Da, a mislila sam že 3, pa sam rekla što danas bi tolika prasica. Ćao ekipa, da mi rekla reći čao ekipa, vidimo pancerote. Cijeli bus. Nismo bili prvi, bili smo zadnji. To su bili prije nas. A ja i sad smo nekako. Znaš šta je vruh? Njom, 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 njom. To je pancerota. Matej se nije toliko svidjela na prvu, a sad je samo jedan. Što je prvo? Ispričavam se svima da sam rekla da je pancerota kalcione. Ispričavam se, nije. Bolje je. Ja imam jednu narukvicu, E? to se zove French bracelet. I druga osoba koja treba tu narukvicu i treba sa sobom. Ja. Molim te pokaži svoj French bracelet. Nima? Ti ne ugodno. A nije.